Jedna od tema koja se najviše komentarisala u Beloj kući je svakako ljubavni život Dragane Mitar, koja je u više navrata javno pred kamerama realitija Zadruga 2 govorila o svojim ljubavnicima, ali iznosila najintimnije detalje svog bračnog života. Ono što će zasigurno šokirati po završetku realitija jeste to da je njen suprug Siniša nije gubio vreme dok mu je žena u zadruzi, već je otpočeo vanbračnu vezu sa javnosti nepoznatom brinetom. Kako pišu novine, Draganin suprug Siniša počeo je da živi sa drugom ženom. Naime, u njihov stan na Voždovcu uselila se njegova nova partnerka koja trenutno brine i o Draganinom i Sinišinom 4-godišnjem sinu Jovanu. A koliko su bliski, dovoljno govori i to što su u javnosti razmenjivali nežnosti. Oni su se danas oko podneva po sletanju na beogradski aerodrom Nikola Tesla javno grlili i to nakon što su se poslednjih dana baškarili u Abu Dabiju, gde je Dragutinović ispunjavao sve hirove svojoj novoj emotivnoj partnerki. Podsećanja radi, Dragana je u više navrata u zadruzi spominjala kako nju Siniša nije hteo da vodi Abu Dabi, a na istu destinaciju odveo je svoju ljubavnicu.